Pozdrav svima, danas ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate u torrent i daću vam dvije poznate stranice za torrent. Da skinete torrent idete ovdje na free download, pa zatim opet i sad sačekamo da se to skine. Idemo na ovo, idemo run. I sad idemo accept, ovo štikliramo, idemo next. I sad sačekam da se to skine sa ovog NSoftnika, kako se već izgovara. Ovdje idemo cancel, yes. I sada ćemo da to instaliramo, idemo next, next, I agree, next, idemo next. I ovo štikliramo, ili samo ako ovo bude lakše ovako, idete na skip, idete I do not accept, idete na finish. I evo sada se to instaliralo, evo dobili smo u torrent. Sada, evo to su te dvije stranice, Pirate Bay i Kikas torrent. Ja, primjer ukucamo pes neki ili igricu šta bilo, program. I evo ono je našlo, samo kliknete. I idete da get this torrent i skinete pes. Također i ovdje ima na ovo Kikas torrent, samo ukucate šta želite. Evo sad ćemo na primjer Camtasia. I sad sam kliknete ovdje. Idete u download torrent i skinete ga i to je to. Hvala što ste gledali ovaj tutorial.